Dobar dan. U današnjem videu želimo prikazati mogućnosti montiranja termalnog uređaja Krypton 2 na Picatinny šinu u punom profilu. Dakle, uređaj ne mora biti neminovno kao clip-on postavljen, nego nam daje mogućnost montiranja ispred optičkog ciljnika dnevnog na šinu punog profila. Dakle, PSP-V adapter navija se na kućište uređaja Krypton 2, kao i klasični adapter kad želimo koristiti uređaj kao clip-on. Adapter nam nudi još mogućnost pozicioniranja, s obzirom da sam uređaj nudi alternativni križ za usuglašavanje končanice dnevne optičke naprave u odnosu na termalni uređaj. To sve napravimo nakon montiranja. Sa desne strane adaptera ima vijak kojim reguliramo silu dotezanja samog doteznog leptirića i stavljamo ga dakle ispred dnevnog optičkog ciljnika. Dakle, imamo zaštitnu gumu koja smanjuje ulazak prirodnog svjetla ili topline i podešava se automatski na promjer objektiva dnevne optičke naprave. Dakle, u ovom položaju je leptirić za pričvršćivanje na Picatinny bazu otvoren. Stavljamo ispred u određeni slot na Picatinny šini. Zakopčamo uređaj, reguliramo si silu dotezanja. Nakon toga je uređaj svako skidanje i postavljanje, kad napravi klik, on je postavljen za pucanje. Dakle, poravnamo, usuglasimo končanicu dnevne optike sa termalnim uređajem u grubo i ukoliko postoji bilo kakva potreba za dodatnom korekcijom, to odradimo direktno na termalnom uređaju uz pomoć koordinata. To bi bilo što se tiče samog adaptera, montiranja uređaja na Picatinny šinu u punom profilu, a sad idemo na strelište potvrditi naše podatke. Hvala na pažnji.